Uxolisa kangaka sikwende njani wena? Awuzinguwe nomfume basolo bangamboni bonke nabafundisi nabanye. Wena umbone njani wena phela wena umbone njani wena? Bangamboni bonke nabafundisi nabanye. Bangamboni bonke nabafundisi nabanye. Manje mina ngibone njani? Ngathi wena ususombona njani wena? Lona ngumprofeti hlula emadimoni ulapha imbekelweni thazela ke bonke bantu labanetilwane bantu abangenwe ngemadimoni bantu labaloyiwe labavalelwe emabhodleleni ngoba unetinkinga ezihlukahlukene ngolesithathu ukuthazelwa ke bonke bantwana labangakhona ukufunda labaloyiwe ingabe mhlawumbe umshado uyabhidlika uyagula bakufakela umkhwepho awutholi bantwana unetinkinga letiningi ukhona umprofeti ngalesithathu uyathandazela ke bonke bantu labagulako nangemgcibelo sikhathi ngo11 ekseni phatha umnikelo longanga 200 emalangeni kuyayitulu bese ke uyathi lungiselela ikhona iwater of life khona neanointing oil ukuthola kumuntu uNkulunkulu shaya manje unathi inombolo ubhalise asibone ideliverance bantu bakhululwa kulendzawo Nosuthethleni khona lapha ngoba yena vele ngesikhathi bonke bafuna yena mnakathi usufundani kanena kahambi Ngitawuqula nje Uthethleni vele yena kahambi Okay Uthethleni ufuna hambe hambe lapha ekhaya mina ufuna hambe lapha ekhaya hambe lapha ekhaya ahamba ekhaya ukuba Uthethleni yena vele lapha ekhaya ngelakho lelikhaya ngelakho lelikhaya yena bakakhona make ufuna yena bonke bantu shela Umbani wena? Okay Umbani? kulendzawo kusitakala ke bonke bantu emadimoni ke ayakhuluma nemtsakatho wakho kulendzawo utawukhuluma konke la kwendile kuwe una ukubone uve ukuthi ukwendeni ungibani yena konke lokho kwenteka ke mawufika ke kumprofeti uyathanazela ngalesithathu nangemgcibelo maqethe lo mtsakatho akhiphe tonke lingatifakile lapha kuwe ashe lapho akhona khona njengoba kwenteka njengoba ke utibonela Ufunjana ukumbona aphumelele. Awufuna ukubona aphumelele. Ngiyambona ukuthi yena ngathi uhlakaniphile yena vele. Yeah. Ukuthi akaphumeleli nje konke lazo yakho yena akaphumeleli konke. Take it out. Khipha makumela mawari Miranda. Bambile nawe tinvotakho. Uthi bambile into yakhe naye. Nawe bambile ngoba ngiyanyisa Ngoba bangiyanyisa. Ngibona yena nosisi wakho. Yebo. Ngibona yena manje ngivenzileka nje. Uyatsineka nje impela. Sele bano ngamkhulu. Sele bano ngibalo omunye khuluma nini? Ngibalo omunye. Bando. Lose ulele nekulala takubonela. Unesibhizi for ulele. Khipha lapho liphangisa. Uyamkhulula naye. Bakhulule bonke. Awubangahle ukuthi lentijele sifuna kumlaya lapho kwetheshari nabathi ingabe unetinkinga lapho ekhaya abantwana bayamisbehave bangenwe ngemadimoni ngabe uphelelwe ngumsebenzi kunekugula lokungene ngetinyawo kungumhlwepho lokunye uyakudla ebusuku hlusha botikolosho ebusuku nemini bayakugila kija ungumake umshado wakho uphelile bantu bayaqanisukela unesicitho umphrofethi kaNkulunkulu uthazela ke bonke bantu njalo ngalesithathu nangemgcibelo lapha embekelweni la kujika khona emakhumbi lapha njengoba ubona udeliver abantu ukhipha emadimoni ngumprofeti lwemadimoni ngeke ukuthi ukhipha phinze ahlulekise onke emadimoni uxotsha uNkulunkulu kulesikhathi uphatha komnikelo longanga 200 emalangeni Yebo. Sathanda. Yebo. Miranda buka ke naye ke Miranda ngimfailisile Miranda utawuphasa Miranda uje kumgcotshwa uNkulunkulu tositakala uthole the water of life uthole ke anointing oil uma utakuye ke umprofeti asesiqhubeke sibone lapha abantu kuphuma emadimoni leli dimoni likuphethe noma la phakathi utathi khulumela mase kafikile umprofeti wabasembi kwakhe utawuprofeta bese ukhipha amadimoni Khuluma nini? Nimandalo mbala khuluma nabo. Nifuna nabo mbala. Hanga mina. Mfereni la kuyi. Hanga mina. Nesangene. Nesangene. Bafundisi ba. Khuleka lonke. Go! Puma! Hamba! Valis! Away! Valis! Hamba! Pinza! Ngiyathembisa. Ya, kulosa nakimi. nawe ngiyaxolisa Kulosa nakimi. ngiyaxolisa nakuwe Ngitselele. kusingwetselele Utawuphinza ungitselele. kuphinza kutselele Nawuphinze. Ayisolungile manje. Ayisolungile.
Sengihambile. Khipha thatha ndoda kodwa uhambe nayo. Ngiyahamba ngiyalo. Phangisa thatha ndoda khipha. Valelisa. Nisukaphi? Nisukaphi? Kuphi lapho? Emva kuphi lapho? Ekaleni. Nguphi lapho? Ngithunywe ngibani la kuyi? Nawufuna ke kwathi umthakathi wakho ukuthi ngibani wota kule ndzawo tothola umthandazo utawubhoboka lento utawukhuluma lamadimoni letilwane takhe latithumele kuwe titawugcine tisho kusithi ithunywe bobani njengoba lo mntwana umbona athandazelwa ukhishwe emadimoni ngoba waloywa ugangwa abantu. Ngabe seniphize niyahlanganisa ngasema amabandla onke la buyani sinikhulekele ukukhava lisheke le mkhuba itawubuya emandlala Uyasha manje uyeva. Tell me that. Are you hearing me? Phangisa kwami. Phangisa In the name of Jesus. Ngoba le nhloko seyiphelile. Ngihambe ngaphela le nhloko. Bomfaka inhloko. Bengiphathisa ngenhloko. Nguwe lo. Ngimvalete indlebe. Ngilethe indlebe. Nguwe wonke loyo. Nguwe wonke lo Sathane lesishisa manje egameni lika Jesu. Siyakushisa manje egameni lika Jesu. Say fire. Fire. Say fire. Fire. Say. Nimfeniselana mbane bami. Ngifuna phezulu class linye. Aphezulu class linye. Niyaganga nabo Sathane. Nifuna phezulu class linye. Yebo. Nibobani ninisukaphi? Nibobani ninisukaphi? Batali nangabe unebantwana so uyativela ukuthi bantwana baya attackwa bayaloywa baphatha ukuthi ihloko lethi ngapheli uma bayobhala bafeyile bantwana ngenzaba ukuthi kunemuntu lothumela tilwane aloye bantwana noma ngabe nguwe umdzala uyeva lokho ukuthi uhlaselekile ngemadimoni umbhalo kaNkulunkulu uyathandazela njalo ngalesithathu kanjalo nangemgcibelo sikhathi ngu11 ekseni uphatha umnikelo onganga 200 emalangeni ute kumprofeti tostakala bhalisa manje shaya kula nombolo tibonako la ku screen asesichubeke sibone i-deliverance kuphiliswa nekusinziswa kwebantwana. Awuphuma ngevest. March is your birth month. Enjoy this month to the fullest. Amen. Because next year, the same month I'm seeing tabe umulomunye umuntu latabe elevate le nkulunkulu. Kule nyanga le. Amen. 22. Amen. Langa lakho. Amen. 22 March. 22 March. Amen. Tabe kusisile uNkulunkulu aphakamisile. Amen. 22 March. Amen. 1978. That's your birth month. Your birth year. Takusisa uNkulunkulu khona. It's so special to you. And uNkulunkulu utaba kuphakamisile wena. Utabe umlomonye umuntu. Amen. Uyileke emshadweni. No. Emshadweni. uNkulunkulu asezwini uthi angikhulekele wena nemshado wakho. Amen. Ngibona I'm seeing a blockage lekhona ledla at the fruit of the womb kanye emshadweni wakho. Lento lengagcina ibaka icenza injabulo namshadweni. UNkulunkulu awusezwini angilesi sibusiso ngale nyanga le. UNkulunkulu uyakumangalisa kakhulu. Kule nyanga le. Egameni likaJesu. Mshare ntantla uNkulunkulu. Uyabonga Nkosi. Sibanze. Uthi umfati. Thatha umfati ngibambelela manje. Thatha umfati ngibambelela ngifuna uNkulunkulu makuphakamisa manje uphakame ube established. Yake usime. Thathe la ubuke la manje. Thatha umfati. Sibanze. Yi number 1. uNkulunkulu uyakusisa. Vuleka iminyango. Sibitha imali